Lead us, Father God. Go before us, Lord. Do as you will, Jesus. Touch the hearts of your people this morning, Lord Jesus. Free us from anything that may be hindering us this morning, Lord Jesus. And help us to focus on you this morning. Help us to put our eyes and fix our eyes on you this morning, Jesus. We give you the glory and the honor that you alone are so deserving of. Hallelujah, hallelujah. Good to see you.
This week begins the prayer week for our Assemblies of God across the nation. Faya no namaso mo Yesu Kristo. Mai le nei la tai ao o se aso fapito o fatu na mai no le aso tato te talo ile tua. Ina ia tofu le atu no mas ekalesia. E o ila vai tele ekalesia Rika o moni lavo televisia tu no ele o ye ekalesia. Le aini ama noa whapene e mawhaina o atu e tā puai ma poto ma wata pinga le tua le tatalo le aso nei. Ia whaatuina ni ekalesia i nu mamao nu ele o yaini ekalesia. Ia tātou mana tua o le te lei o ngā ruenga le tua. E lei kai uma ngā ruenga le tua. Ni kako mawhawhama mana tunatuna o tātou lawa. Awane ngalo ya te wai o le te lei o ngā ruenga le tua. Mea la le ekalesia tasi na mana tātou te talo nei tai au. Io o te loa e tofu uma tātou ma mana onga. But we're going to set aside our needs this morning, believing that God already knows our needs. But we're going to lift up this one prayer, that there will be a church planted in every nation. That there will be a church planted amongst every people group. Praise God that we have these kinds of opportunities, ample opportunity throughout the U.S. to gather wherever we want to gather to give God the glory and honor. But there are still people who don't have these opportunities. There are still nations that don't have churches that they can openly worship and give God the glory and honor. So today we're going to pray and we're going to ask God that God will send out more workers, that they will go out and be able to establish these churches, not just win souls, but establish communities of faith where people can come together and build their faith together for the glory of God. I want all of us to pray. You don't have to pray anything fancy. There's no ele fapeongi opu fapito e faunga le ai tatalo la oi le tua tasi na tatalo le tua ia fatu le kalesia fo inu mamao ia. Tangata ma tunu manu ele o yangi kalesia le o loa le tala leo Yesu Kristo ia tato tatalo ia manu ele mano le ngana pa ia. Say amen. Today, Lord, ya te oe pue ta tono lo nganui ale tu ko tengi nei se amen. Pe ka ko ke la monga inga pe ka ko ke papa ai ai o ne ngalo ya te oe le nei savalinga le o le tino mai o mea. A le fatu tua I le tua. So this morning, let's pray in faith and let's just call on God. And let's just ask God, Lord, the harvest is great, but the laborers are few. Send out the workers. Lord of the harvest, send out the workers. Let's pray that the churches will be planted. Can we do that this morning? Right now where you are, go ahead, every eye's closed. Just start lifting up your hands and let's just start calling on the name of the Lord. Siya Lima, Levalawatu le tua, Fangane Tenki Tato Tatalo ya le tua, Balaawi le tua Malfatu tua, Yafatu Ina le Kalesifo. Yang adua tu le mano o ngama paia ina ya obina tu ni tangata ni to na wenga maletala leo Yesu Kristo yo atu inu mama ele yai mo sava no na to te falo mo romo ele tala leo Yesu Kristo talo ye matanga no ele mano le ngama paia. Let's pray. Come on, let's just call upon Jesus this morning. Let's spend this time calling and knocking on heaven's doors. Come on, press into the presence of God. Tatalo Lord, tami nei o te fatali se tatalo feife au pe tatalo te ata numai tatalo la oi le tua. God is not deaf that he cannot hear. God's arm is not short that he cannot reach out. He can hear us. Call in faith, call in faith. Jesus, you are worthy, Father. Jesus, you are worthy. Come on, spend just a few minutes. Press into the presence of God. Even if you don't feel like it this morning, just open up your mouth and just call on God. If you believe in God this morning, if you believe that God is still moving this morning,
that you are able to plant churches, Lord, in unreached areas, God, amongst unreached groups, Father. We declare in the name of Jesus, God, that you will send out the laborers, God. If I know uma somo le tua, papa ti so tu le swafa le tamale alo, male ana paia. Ye fama mia le tua. Ye la tolo fai le na beno fita missionary ma fama le tua. La mato te tano ye to la maina loto la fada le tua. La maina loto le tua tamata lo ya ile le ya tunu le tua ile ya pawa le tua le loto e watu le tua. Inu la mao matala ya tulo tala le tua. Ye feso swani le tua. Faya na wenga matau tia le tua na wenga le mafaya se tangata wana oe lava le tua mato ba awa tuai. We stand together, Father, with all of our brothers and sisters around this nation, God, as we launch into this prayer week with an emphasis on missions, God. I pray that you will help us, God, to remember that as a church. We're not here just to warm seats. We're not just here to fulfill a task. We're not just here to do Sundays and to just do normal church, God. I pray that you will help us to understand that the Great Commission is about going out and bringing in more people, Lord. And so I pray, Holy Spirit, that you will stir up our hearts, that you will awaken our hearts to you, God, and to the work that you are doing, to be sensitive to the move of the Holy Spirit, to not be self-motivated and self-absorbed, God, but to be self-sacrificial in our giving, in our service, in our ministry unto you, God, that we will learn, God, that it's not about us, but it's about other people, God, that you died for us, and Lord, that as we have this salvation and we have this great reward, it's not for us to keep to ourselves, but it's to share unto other people, so that more people may come to the faith, so that more people may come to know you, God. Help us to not be selfish, help us to not be greedy, help us to not be lazy and slothful, God. Help us to not be prideful and arrogant, but be humble enough, God, to know, God, that you can use anyone for the proclamation of your gospel, oh God. And so I pray, God, that you will cause faith to arise in your church, oh Lord. Help us to be the people that you have called us to be, God. Let us not just walk into a new year making empty promises, God. But let us step out in faith, God, trusting, Lord, that you are still the King of Kings and the Lord of Lords. Fai una poto ai lo fa na fo sia il fa tua fa malo sia le tassi le tua ma ia tili ona agua tu ai lo tala le ia tele di tamata le tua e tali ai na lo fa lo tama e me alo fo e fai na fu o mai macho le
whamanuia le tua. Anga le leo le tua lo e kalesia. Awana e ngata le mato ai na o nei ai nei lo tua le tua. Ai e whama mao le mato ai. Ia whapula mato loto ia mato ai atu le tua telo tangata le tua. E mana o mia lau whaola tau. E mana o mia o e Yesu Keriso. Na lue mai le mana lo ngana pa ia me so swani mai le tua. Amataina fo nei vai aso te tano le tua. Ai mai se foi sa linga le tua lo whanau le nei vai aso e tolu le tua e le se manosi. Se ava noa matou te whala ta lata tua ia te o Yesu Keriso. Ala ta lata mai o e tama. Sui a toa matou tangata le tua. Tafi e sea winga tuai le tua. Tafi e sea winga whamawa runga le tua. Aia matou maua le loto maulalo e awana tua ia te oe. Maua le tua le loto nuti mamoia le tua. A whai ora matou o mai e tuina atu ia te oe le taulanga o inga le tua. Le taulanga e te fia iai, le taulanga e te malie iai le tua. Se taulanga e paia le tua. E le ngā o mutu le tua ma le tautala. Au matou a mio ma matou o langa e whaia ia so ma le tua. Whamanuia mai oe le tua le matou maftanga nei tai au. Matou whamanatuina fo i le tua lo maniu moi matou. Awane matou whaangaluina le tua. Le nei ngā ruenga te leo e whaia moi matou. E ala i loa lofa tu noa moi matou le tua. Whawhetai mea sini we whaia moi matou le tua. Whamanuia le tua e matou se wō ma ses mai fo nei tai au. Anga leima whamanuia e la tua le tua. Ia te oele mi inga tama. Tama watu ia te oele mi inga Yesu. Nei maso mai oe le whawawau lava. Amene, ma amene. Mai salama mati mo le tua nei tai au. Hallelujah. Amen, amen. Ja. Ala watu fionga tia kono whakumono tato fuai nei tai au. Samila fuai. Olos fuai. Nato te fuai a nei. Wala mata tato. Samalima nei tau samafo. Ja. Oa. I ora whatu la leina fuai a tato missions there. Whaia le masina November. Now let's go from Nato to Lava. And you see the whole way now to Nato to Swani. Il est sponsoring a disho tato missionary to Sana. To a day up on the Alabama to Sana Day. Yeah, I'm a bully of Manino Lavelo, envelope, you let you see all we want. I'm a missionary like a sponsoring. Yeah. The day I for you, if I'm a moment, we will records to Tato Fisa. Yeah, if I'm a near to the head to a those of you who are online, there should be a link to click below. We just want to say on behalf of this church family, thank you for giving, partnering with this church. God bless all of you. If I'm on wheel, it's will of what I out. Ahora tu na tu no le filme ti akono no te ti akono ya mati na te sabia se te talo mo tato for the tai out. Le mama raba oi. Le paia raba oi. E tu ma raba. Tato fara na tu ya te oi ni. Ona oi o meu. Pato te ustaria raba fio. Pato te whaia sua i nei whakau. Ai vaisi le whaia ama i loko mani e o mata. E te sira fia o mata. Te sira fia o mata manatu. Ia mata o mata mau ia te. Wai leise si tau rana i si atu mai loro. Man liu ni moi. Pa manuia e rawa i talisa. Mai rawa i mātua o whaki. Ai mai se nofo ia. Se whaia se wasia o mauta e. Manuia i manuia ngā rawa i talisa. E o whai manuia mai company. E ai no wama le leiso se pēa e ngā tua e aita. Pa manuia ia. Mana
tua lunga le online. Thank you, Jesus. Do ia foi início la me kalesia. Lo aro fa mai manisi. E ia la fa malo longa ia o fa manga. Ne me uma mato te ole ma wala auto foi. Io swapa Yesu. Amen. Amen. Let's begin this morning. Tua malona fina ngalo malo fo ia le fa malosi ngaluenga sa tu fia ngai ai a o to seina ma uai New Zealand ia e fa ia mata mai sauninga ia vi ia le tua e le se manuia ia ma ua o le manuia lava o le tua o ia le ona ngaluenga mal mea la le ia malo lava malo le ngalue malo le fatino ino fe au nga luenga pe ona valawina i tātou whaftai atu foi le sui fai fe au ia me se foi lau fe nga luenga ia awa le tutu whaatasi ma le ngā lue whaatasi ia awa le whaatino ino
ia leo tātou e ia nei tau sama fo. Ia le tua. Ia te loe te na mstaimi tātou te talatala mai. Ia langa o te mi whapene o te whiamna o lawa e whātāua le upo le tua. Ai mo le tātou whonotanga sa. Sa whai e musila ia manuia mea unga le puna lofa o le tua. Tai hoi le tua iau e se hoi nei tau sama. Toi a watua leo le whonotanga la tali musila. Ia mai marei hoi whonotanga ma whaifi au ma tai tai sa ma whai o na awai. Ia o le vai aso atoa. Ia tofu le aso ma le whai la auma. Ia kama ni anga nā ma whaifi au. Ia toi e lui tau ina ia Ina ia whaiwhai pēringa luenga le atua ia matua fua tele mai. Pe o le autu na o le fontanga. Ina ia fua tele mai. Ia ali mai se swinga i o tātou o langa. Say amen. Ia mai ngai a wai uman manuia le mawhtanga. Ia sa te le lama taimi ma futai fo i ma tua a ale tina whare mama ia siunga fo e whawhia nganga ia po sui tai tai fo i o tama venga no sila i le sunga ia whamanu ma seu lana tua kenyata i tātou e kare sia kren inem ia ulo mamuli mai tele ngā uwha anga i tātou e kare sia nei sa mau fo i ngā noa e ngā unga i fo i inisio tātou e kare sia e New Zealand ia ulo mamuli mai fo i lātou o wha anga i le tātou e kare sia o mea magi e mawhewa i fua ai o aku ke ia o aku kanaka whakarofa ku ia mahua. Tēne fo i tangata e mā te tau noa i ai manisi o whaiwhi au. Mo tō sila fia. O lo tēne o teimi e lātou te mata mai i lunga le live stream. Peo mea ngā o sau e momoli atu lātou alo wha anga lau ke ilo. Leo o makamaka mai. Ke uwha apea o le whaia ngā menga lea. Ai leo o whaia atu langa o le tēne o lātou. E mata mai tātou pokalame ia oisi teimi. Se o ke lei loe ma ua po e kanaka ia. Ai leo o mai awha mai. O rua le whaiwhi au lea. Ka ko ia ma ua lei midway. E tēne lau teimi o ma leo ngā te leo le tātou live stream leo. O le ke leo whaiwhi au le maka i Australia, New Zealand, Samoa. Le whapea lau se mea lau i loa i fo tātou. No. O leo ngā rumea lea ia tala i pēr tala leo Jesu Keriso. A o lea nganga whaatai, i o tō mana tunatu i ai tātou e kālesia, o lea roa whaamainas tātou tamai e kālesia, e whai ma whaamanvianga i lau langi atoa. E ala nā awa e te manatu ngā mai lau sau, i lau tāpua inga i lea tua, o ke rei loa lawa le impact ngai ke whaia, i ka ngaka roa mai mua mai lunga tātou penga tāpai langi. Ma mea la lea, ia e lea e le whapeo se mea mita i tātou, o le vi inga e pawe i lea tua. Ai peo lea o ngā whai ngā rite a ia ua whai o na whaamalosia i fwoi. Ia te mata i nuku mamao. Ia e le mata i le tātou au nanga i le tua. Ia sili ai le awhionga pa ia le tua. Ia ai manuia lava ma umal whanau. Whaftai lava mo tausanga. Whaftai fwoi tāpuai. Ia o lea loo toi fwoi mai lava. Lea i lava se isi o mātou o mamai. Ia leo tō wawa ai mai. Mo tau a tili enga mātino ono le lai o New Zealand. Ia e leo toi o mai tātou tau malulu. Ia vi ia le atua. Ia o loo manuia lava le sunga le whawhia ngainga mal whaltua. Masio tātou a inga New Zealand. O loo moli mai lato o lo whaanga mol tātou e kālesia. Ia e pen whailo atu. Ia e tele lava tātou isi tālai whai. Ai a whai atu elo tu spaia. E fesolona mtau pe wha. Ia o lona whai upe sun mal fitu. Se o le whai upe lua sun mal wha. O i le fe maua ese tātou upa malosi nei tai au Ephesians chapter 4 verse 17 through 24 e feso lona mtau pe wha ia o lona whai upe sun mal fitu se o le whai upe lua sun mal wha te iloa leua a matal tau sanga fau ia o lango tātou Vision Sunday tua whai le masingo mati mea la leo lo wha au au pel tātou skaki leo lo tātou ia il tusi e feso ia e se leil tātou whaitawinga o tusi lea ia sauni atula ia mo tātou Vision Sunday i le masina o mati nei tau sanga ia a leo lo whau au pel tātou theme pe ona iai o le whaatumuina o tātou le mana o le anganga pa ia say amen atumuina o tātou le mana o le anganga pa ia we need to continually be filled with the Spirit of God
ai Efeso lona mtau pe fa fa pe sumal fitu se o fa pe lua sumal fa ia fa talo fa tuel tato maftanga ai leo te va ia te fo inisio tato wa siasi nei tai ao ia fa pitoa lava fa talo fa ia te oi aftai wo mfain tato mafuta ma fai tapo inga nei aso ia e avelvi ngai le tua ia lava tal tonunga ma tau nei e le fa fu se ilo wa singa tal tono se ava no fa le tua mfain tato wo mai fa tasi ma tato avatu le tua vi ingo le tatalo le tua ia fa manuia le tua ia te oi ia nga leile tua wa fo ini mana onga ia tal tono mal fa tua e le lava se me fa inga tai le tua. Thank you for being here, and if there are any visitors, we especially greet you in the name of Jesus. Thanks for worshiping with us this morning. God bless you in Jesus' name. Ephesians 4, verse 17 to 24. Efeso lonam ta upe fa mal mole laval ta to fa upe sun mal fitu. Se e ol fa upe luas mal fa mo val au mai via le tua. Ta to fa tau fa tasi mai fa upe sun mal fitu, fa ngata mai fa upe luas mal fa. Fa tau ia. This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind, having their understanding darkened, being alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling, have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. But you have not so learned Christ, if indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. God bless you in the reading of God's word this morning. This morning our message is entitled, Put Off the Old Man and Put On the New Man. Say amen, church. Put off the old man and put on the new man. Say amen. Turn to your neighbor, say, put off the old man. And tell them, put on the new man. Hallelujah. Neitaya o te fia tanua tu sim tau pe fa pe ona fa puina ia to ese le tangata tuai. A ia o ofu I le tangata fo. Say amen. Ia to ese le tangata tuai. A ia tato o ofu I le tangata fo. O tato o mai fo I nei tau sanga fo. Malupu moni lava so se taimi lava a mata I tau sanga fo. O le tele fo I na o tato resolutions e fai. E a mata na fau tato resolution o le asui lau diet.
O le a sui lau mawhauwhaunga, o le a kipi lea mea, o le a kau mawhai ia wha, awa songa whaia le mea, o le kele o kako resolution e whai, o le a kele sa ukaimie mafuka i malau ko o lua, o le a kele kaimie mafuka i malau whaangau, o le tele o mau resolution, o le upu moni lava, e maifol afol kausanga, e le kaungu ul kele o ngā resolution. Ai le fo i lawa kako wa mai nge kausanga, ai le wa kako whai kawinga, o le mea le whameil apostolo a Paulo, le nei, le upu le fai mai, le nei, le fai upu mua mua ngane ta fai tauai, o le nei, i le upu fa peritania, therefore. Le wingo le upu le o le therefore, e iei le fsota inga. There's a connection i mea o mai na whamatala l'apostolum ta upu mua mua lua maltolu, le na tātou wata mata i lata usanga, le alo tala noa i le te leo le alofa o le atua mo oema. Le te leo le alofa tu noa le atua, le te leo le ngā luenga le atua na whaia mo oe mau, na uina mailo na alo pelo Yesu Keriso, e maliu i lunga le sātaro o na o tātou anga sala, so se tasi e whātua tua i a te ia, e maua e ia le ola e whāwawau, e se malike leo le alofa le atua mo oe mau. Le eise kako ngā luenga e whaia, e leo se kako amio, Nufoi au le ami o tonu o Yesu Keriso, le o tau ami o tonu ina i tātou, o le maliu o Yesu Keriso, le o tongi ola i tātou, e le koe whasala ina i tātou, o le to condemn tātou, a wa maua tātou le ola e whavavau, tasi ale mea, whatua tua i le tua. Le la whemei Paulo, o ke ofo il kangaka, ua maa, lama le ngai ngā luenga te le wa whaia le atua, malama lama le te le ma le whaulai o le lofa o le atua, ai le alo o lai le o langa tuai. Le la wha ngai le apostolo a Paulo, ua o le taimi a whai wa e malama lama, ua o ina tātou le mata upu ya Yesu Keriso, le wa tofu uma tātou maltuspa ia, le la wa mawhain tātou whai tau, le foi wa iei le mano le nganga pa ia to tonu iai tātou, o ia le whamatala ina le upo le atua, mea la lea, e le to iai ase excuse tātou, a whai wa tātou i loa le le Yesu Keriso, o le mea so so o ai, to ese le tangata tuai, ai ofu loa i le tangata fau. O le maalia i o le upu leo le to ese o le tangata tuai, ma le ofu, le winga le ofu. E o le ofa amatala ngei se tu lou lava pia tātou ofu no i ofu ia. Whamei tō ese ia ofu tuai. Ai ia ofu tātou i ofu fau. O le tele o isi tangata, ua avea Yesu ngā o se tulo, ngā o se sei. Ua avea Yesu ngā o se mea e whaopopo i le ofu kuai. Ai lefa melkus whaia, e leo Yesu Keriso, e leo se tulo, e leo se mea whaopopo i o ofu kuai, ia avese le leia ofu kuai, a ia makua ofu tātou ia Yesu Keriso. See, sometimes the problem here, the idea here of to put off the old man and to put on the new man has the idea of taking off old clothes and putting on new clothes. And the idea and the problem is we have many Christians who see Jesus as just an accessory. He's just something to add to the old clothes. That only when we need them, then we start touching. But we still are in the old clothes. But it says here, Paul is saying, you need to take off the old clothes. And you need to put on Jesus Christ. He's not just an accessory. He's going to change your life inside out. But the reason why he is not as impactful as he should be is because he's just an accessory. Because you still got the old clothes on. E leis ka ngaka a kakala wai alu ngei whale pui pui. E kei loa leal ngaka lei whale pui pui yang ofui e whai. O le ka ngaka lai kakala mai whale pui pui. E le saula mai whale pui pui, whelua ia maanga ofui yang whale pui pui ai. E sauloa e kakala leia ofu ia ngai whale pui pui. Ai whai loa nga ofu ia lenga alue ia ofu lei. E loa ai wale koe iai ia whale pui pui. Ole whale vlave, ole ko kele o kākou. E o mai a Yesu, ai la whelua ia male uniform kuai. A wo o taime tauna to e sel tangata tuai.
It's time to put off the old man. You don't come out of prison. In prison, you can tell those who are in prison by what they wear. They don't wear civilian clothes. They wear what they do. But here's the thing. Once they're released from prison, they don't come out with those clothes. They take off the prison uniform and they put on their civilian clothes to show that they are no longer in prison. But yet many of us who have been set free from sin, we're still wearing the old uniform. God is saying, put off the old man. Put on the new man. Some of you say, well, I'm not worthy. It's not about being worthy. Jesus already died. He already paid the price. All you got to do is put him on. The reason why we don't want to take them off is because we kind of like the old uniform. Say amen, church. Olisi foi mea, awal ko ese kau fale. Nga ofulia ya Yesu la sa. Nga u mali ya loku, ko ya loku le fale. Ko sulu le il ofukwai, ai kau Yesu ilunga le mea. No, ko ese makia ya le ofukwai nga. Don't be the person who puts Jesus on Sunday and hangs old self at home and wait till service is over, then you go right back to the old clothes. Burn those clothes. Get rid of it. You don't need to be connected to your old self anymore. Let the past stay in the past. There's another reason why we keep saying the past is still hunting. No, it's because you're allowing the past to come back. You are no longer ruled by the past. The only reason why is because you let your mind dwell in that. You've let the way that you think dwell in that, but let you be free from that. That's why it's important for you to be transformed in your thinking. How do you do that? Get more into the Word of God. Ole tele lo taimi le upo le atua, ole swinga foi le lo mafau. Ai ale ai se kaimi spend le upo le atua. Me ngai fayamalu langa leo ai se kaimi ole upo le e mafayonga sui ai kako mafau. O ngai ngalo yake oi au kako kupua nga o inga kako mafau se tulo. Ia ongol ngai larulangi. Eila melelei pelo ngumera pelo fai kau English me. I will feel oila maisia o onga se. Lela wa trainer yaka ko wa matutua tato. Lela wa amakanga o ina tato. Ai mana o miala nga train tato le upo le tua. Ya awala le li e mafaila nga train tato. E le lava le asai kasi e la unga kwa ilfai fi au. E mga o mia lo fai kau al kuspa i le aso nga fua, le aso lua, le aso lulu, aso lava le fai mai. O tangata e nau le tu la fono yova i le au a tua ma le po. E mafau le upo le tua. Nanga malama le kangaka lea a fai e fim ngao sui longa mafau sui longa loto mana o mia ona base longa le upo le tua. And you cannot feed your spiritual life if you're banking on just Sunday. You need to be committed. You need to be really devoted to the Word of God. Therefore I say, in other words, now that you know all of these things, you need to put off the old man. And I love that because that's the connection. We tato lo le maule o le nei a faio ya ke riso se tasi o le tangata foia ua mavae mea tuai fauta ua fa foina mea uma. So se tasi wa ya ke riso. You don't need to wait. Just because some of us we think once we accept Jesus then we got to wait to become Jesus. No, as soon as you are in Christ, you are a new person. The problem is the mind wants to trick you into thinking, no, you're not. You're still the old you. Look at your habits. Look at your old ways. That's true because we're still in the sinful nature. But you got to have the mindset that, no, I am a new person in Christ. And guess what? The more you think that, the more you start to act like Jesus Christ. And the more you start to give up the old things. But again, the power and the source has to be planted in the Word of God. We need to have a maturing. It's a tau foi ona fua maini fua lelei molevi inga le tua. Bible says that every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit.
There's no way that a good tree can bear bad fruit. Neither can a bad tree bear good fruit. It says, you will know the tree by its fruit. And so we need to bear good fruits. We need to mature in our walk with the Lord. And part of that maturity is putting away our old selves. Part of that maturity is using the faith and the gifts for the benefit of the church in a different way. And when I say different way, I'm not saying in a spectacular way. No, sometimes it's simply as this. You no longer think the way you used to think. E te leto e mawhauwhau pe o teimina e mawhauwhau iai. E ke leko e kaukala pe o isi asunga e kaukala iai. O sui lau kaukala. Sui le me ke mawhauwhau iai. Sui o ngai o inga. Sui o filfilinga e whai. Sui o me whai aisa langa woto e sil tangata tuai. Awa whaofuina oil tangata fo. Say amen? And so change, church, happens from the inside out. Le telo suinga e a mata a moni le suinga e a mata suinga mai totonu a nga i atu I fafo. O le telo taimi e keu e kakou fafo. Ai whale kongu atu tonu. Mea ngā le kelo kaimi e o a kakou mapa u aisa langa o le lei le keu ngā fafo. O fafo langa lewa ai mai kangaka ai le ai masi suinga mai totonu. A moni le suinga o totonu mai o tātou loto o le whaingo fia fo inga o teu ngā fafo. Mea la lea so suinga e tauna tupu mai e a mata mai totonu I o tātou loto. Mea la lea tātou te tālu whaolatanga, Yesu e a fio mai o I fia I lo loto. Lango le loto le whai e tātou filfilinga. O le loto le tele o na te wai tātou manatu ma mea tātou te whaia. O mea umalava, all of the issues of life spring from our heart. That's why we require Jesus to live and change our hearts first. And when He changes us on the inside, guess what? Everything on the outside will follow. But when we try to do it the opposite, that's why we struggle. So change must happen on the inside. When change happens on the inside, our character changes, our values change, our attitudes change, our perspectives change, our motives change, our entire lives are changed. O se sui ngai a mata mai totonu anga I atu I whafo, e sui o tātou a mio, e sui a ia tātou whaataua, e sui ai fo o tātou mawhauwhau ma tātou manatu, e sui ai tātou loto, sui ai mea tātou te nau iai, sui ato atoa ai tātou o langa ofu ina atu mo Yesu Keriso. I want to encourage you, it's important for us to understand that we need to take off the old man. Say amen? Put off the old man. It's interesting because when you look at what it's saying here, Paul says that you should no longer walk as the rest of the Gentiles. Fa me eleta tau ona toea sava vali fa peo isi nu fa pau pau uma. Te lo ele mali ole tato tus faitau. E te mi pe tato faitau wai pe pe se tu lo la pe le ma fau tala l'apostolo. Len ko fai kau fa alua lenga fa ngai Paulo upoleo le valea. Ai ke lo oe. Walanga fa ngai Paulo le upolea. Ia ka ko I lo ai le leanga o le kangaka e le muli ma fa tu ai le tua. E le fa apeo vava ai mawalalo Paulo, no, o le fa amalamama Paulo, il kangaka e le fia mga o inga ia tumu ia le malamalama o le tua, ai tumu I mea lea o ngā laulangil nei. O le mea le fa mai ale apostolo Paulo, o le kangaka wa il fa o le kanga, o le kangaka poko lea. O le kangaka e fia mea laulangi, se kulo fa mai, o le kangaka e valea. And so sometimes in the Samoan context, it seems a little bit disrespectful. But I love it because o upole tua ele alo le upole tua. E alu sao al me kaunga alu sao ai. Me lale a e fa longo aku la unga aku ma ka upole valea se ku lo lava. Ai le o sa upole tua. Say amen. But o lo ka mafaila apostolo e fa makala mo le meo kangaka ua alu langa mafau malanga malosi I mea faletino matuina nau le laulangi fe meo kangaka le ua mai maulanga kaimi. Kangaka ua vavai eseina mai le tua e faitau iai, it says it is no longer walk, it is in the futility of their mind.
And I want you to think about that. This is what Paul is saying. If you still walk in the old ways, it's futile. And if you don't know what futile is, the word simply is this. It's a waste of time. Wasting your energy on worldly things, wasting your thoughts on worldly things, wasting all of your money and resources on worldly things. He's saying it's futile. It's a waste of time. Defa mele tusia failaunga, fatauva'a. Vanity, vanity, vanity. Kalesia, awale alufua lo malosi e mai mau I mea o le nei o langa. Mea e le tu mau. Mea e le mawhainga alu ma o e leo lai whavavau. Mea e ngaka I nei. Mea le kupoe le misa. Ai misa I mea le au ngā. Ai le whamei, set your mind. Set your mind on things that are above. Ia tu watu lo loto I mea lo o I lu ngā. Ai le o mea I lalo ngei. Au le pupu tatou loto I mea le au ngā nei lalulangi. Ai ape atu I nātou tatou tangata I le atua I mea whavavau. Mea lalo I ngei whamei o akua I ale monga maisi mea elea e ele ai tupe maisi mea ngā whamei ele iso na o ngā ai tātou ona invest kako kaimi mea whaale nganga. Lau sau le aso ngei ele o se mea whaale o ngā lau tauti ngā mo le atua. Lau ngā lue mo le atua. Everything that you give to the Lord, it's the perfect investment. Your time, your resources, you being here. I want to encourage you, don't spend and waste your energy on futile things. Mea ua lefa meltusi lea mea ua vālea. Instead of setting their minds on things above, they send their minds on worthless and vain pursuits. And here's the funny thing. It's not that their minds are empty. Their minds are full, but it's full of futile things. E le whapea lengi me lato mawhawhau sei tūlou. E kumui me lako mawhawhau e keilo e kumui mea leo ngā. Mea lefa me apostolo Paulo, le savali leo kangaka ngu whapau. Le savali leo ngā o tuina naua, ngā o le kelo ka avale, kelo kupe, kelo mea ia, lewa alua yama pupu ai le loto, ai ngalo ia I lato, o le ale au ngā o lo maua ina laulangi atoa, ai mai maua tu ai lo wanganga. Mai maue pe am whain kako o ma ave langi. Ai ka lo whai. Le afu pa u, le kupe e alu I ngei mea, se tūlou ngau le umakwa I sau wale iska ngaka leise ngā luenga leise a onga ave ngaka avale se vai ngā alu yailo malosi. E apea avel tatou malosi mo le tua. Avel tatou whaamuamua I le tua. E le ise me sili atu e tatou te investi le maloa le tua. Leo whamei ua lātou vāle lea, whamei le ngata I lea, I le whai upuna I lalo ifo. Ua lātou le la ngona se mea. Ua lātou le la ngona se mea. It's interesting because Paul here is talking about this idea of being desensitized. When we say desensitized is ol kangaka wale koe loa se ma. Mankua oil kangaka le ava pe wa faisanga mese e ma e langonga le malanga laia la ia ile langonga I le mole meole me sa o mal mese. Wai peke loku peke fai kaukus fa ia pele ai au ngai ngalo ia ke o famailu pole tua o tu sia I tatou loto lona tu la fono. Me la le peke loku pele ai e ke la ngonga le me sa o ma le me se. Au le fala velave la kangaka le ua fa poli ulungia lona ma fau o le ko e ke le tua famai o le to e la ngona fo e ia se mea. Mele tupul kangaka wa amaka onga soso ese mamamao ese mal me finangalo ya ile tua o le anga sala e makwa le anga ai wa amaka anga le kea.
Wa amaka nga langonga ia wa le ko e loa se ma wa kaukala ia langa nga sala pe iau se mea wa lelei. E leo o mea e ngā neo tupu i ona pōnei. Leo o kako ka wawa ai ngei ke makamaka kui lea show ma lea mea wa le ko iei ase mai lungo o TV. O leo wa amaka nga filongia. Wa ka ume lelei e leanga e ka ume leanga e lelei wa sui sui e ka ume i onga pōngei. Ai le fa makala la apostolo Paulo. Wa le ko i la ngonga i la tau se mea. They have been desensitized from the truth of God. And the reason why they're desensitized is because they're separated. Their minds are full of darkness. They're futile in the ways that they seek. And they're far away from God. Church, can I help you, please? There's nothing worse than being in a church and being desensitized to the move of the Spirit of God. You can be in church all your life and still miss out on what God is doing. E mawhaina e iai le ekalesia, e o le ifo le ekalesia, e misia o e le ngalue o le nganga o le tua. Langa i tofu uma tātou, ma le tātou loto, ma mea tātou te whaalonglongo iai, e se uma le tātou whaalonglongo, al te talo i le tua, ia langona i tātou le nganga o le tua. Not necessarily my words, but the Spirit of God through His word. Say amen. Let our hearts not become calloused. Let us not awane moa tātou le loto mahaa. Walato le langona ina se mea a walato moa le loto ua mahaa. Na ili fai upe sumal valu o le isi le loto fai ngata kele o ngā toe ofia tuai se fautuanga pe toe ofia tuai le upo le tua o le loto ua matua mahaa alava. Me ana na whamei ia whai salamo ia tā vita whamei o le taulanga e sili le i le tua o le loto ua nuti momoia. Le loto maulalo le luma o le tua. A o le loto maa e se ma le whainka. Le whamei tuspa ia e whaikalinga ai le langonga. E whai maka ai le mawhainga vaai. Ngā le ngofo ai makua le koe la ngonga se mea mai le upa le atua. Ka le sia, ia kako whaikeke awange i au tātou le nā loto maa. A ia ta talo pēr pēl, ta talo tā vita le atuai, sue mai la uloto. Sue mai la uloto. Let's not become careless in the point where we think we're okay. No, we must always walk carefully. We must always tread carefully. Let's not be too comfortable thinking, I'm doing great. I love what the psalmist says in Psalms 139. He says, search me, O God. Let that be our prayer every day, especially on the days when you think everything is good. Let's just be careful. Just be like, God, just in case, search my heart. Search my heart, search my ways. If there is anything that is not according to your will, please cleanse it and remove it. But let that be our walk every single day. Te talo I lea tuai, sue mai oe. Sue mai e uloto. Sue mai oe nā saula salamo se lau tolu iu fai po lua su tolu lua su wha lea tuai. Ie sue mai ia te au ma ie si la fia lo uloto. Tofo mai ia te au ma ie si la fia o mea o mana tunatu ma ie si la fia po ia te au se ala e ti ngā ai. Ma e taitaina mai au I le ala o le whaavavau. So let us make sure that we continue to ask God, search us, cleanse us, purify us from all unrighteousness. Say amen. And we look at that, darkened, alienated. This is one of the things in verse 18. Their understanding is darkened, meaning that they don't know anything about God. It's not that they don't know. They know, but you know what they're doing? They refuse. Le whapōlulingi o lātou mawhauwhau, e leo leiloa, au o te e lātou. Ma le mea sili o na leanga nā. O leiloa le leo le mea kaunga whai, ai le whaia. Nā wha meiltus whaia, o leanga sala I le tua. But they know what they should do, but they don't do it, it is a sin. So their darkening of their understanding is not because they don't know anything, they know what to do, but they've decided, I love darkness.
That's what the Bible says. The light has come into the world, but this is the problem. They don't receive the light because they choose darkness. So it's not that the light doesn't exist. The light's there, but they choose darkness. E yaile malamalama awalato fili lava ile pauliuli. And they darken their minds, and then look what it says, alienated from the life of God. They've been separated. They've separated themselves from God. So what is the point that I'm making? This is what happens to people who choose to be themselves, the old selves. People who have darkened their thoughts, who live in futile ways, who have decided that they are going to be desensitized from the move of God. They are no longer in the grace of God. And when you're working outside of the grace of God, that is the most dangerous. Nga fameltus pa ia e le whavavau o na whi naulo wanganga maletangata. Whalongo i tala le atua. E le whavavau o na whi naulo wanganga masetangata. O le whi naunga lea. O le whi naunga lea lofa. Amu ia oe mau. Kele o maua vangoa. O lo whi ngau mai ale anganga o le tua. Fi ngau mai ia, inga ia maua e oele manguia. E leo se fi ngau nga inga ia leanga, ma ia toi lalo oe au le fi nau, ina ia maua e oele manuia, maua e oe manuia fa le anganga, ina ia maua e oele ola e fa vavau, ina ia tau ami o tonuina oe, ina ia le toi lalo e tatou le toa sao le tua, ai lalo lona lofa tu noa, o le fi naunga le o le anganga o le tua, o lo faya yaso uma o tatou o langa, ai ka lo fae, il kangaka ua filifili il poliuli, le kangaka ua filifili, wa maangai a mea ia langi ai te atu le manuia le atua. E ai il kaimi e le koe fi ngā waile a nganga o le atua ma oe. Ai whai tau le tusia Roma lonam tau pumumua whamai e whaatanga i le atua oe e ke alua i ala ia malou ama ngaku ngai le lei malou lei loa wa leva o na aluese le atua ma oe. God, church, it is a sad day when God turns you over to your sinful life. Because that's what happens. That's what the Bible says. My spirit is not going to wrestle with you for a long time, forever and ever. And it's a good wrestling. It's a wrestling because he wants you to be blessed. It's a wrestling because he wants you to have life. But the reason why there's a wrestle is because we keep fighting back. And listen to what he says. I'm not going to be wrestling with you forever. Don't get me wrong. I'm going to take as long. God is very patient. He's very long-suffering because his desire is that no one perishes, but that everyone would repent and come to him. But don't forget, there is a time when his grace will end. And he says, I can't wrestle with you forever. There is a time when I'm going to let you go. And you're going to turn to your sinful ways and you're going to think that everything is good, but you will not know that I have departed from you. Church, I want to encourage you. If you're still wrestling with God, it's time to let it go and let God. Afai ngai ke fi ngau male ngangau le tua. Amele avengi asamo mo ngi kausanga laval ngol nga fi ngaunga. Ai sawe ofu ina tulo tangata le tua. Ke mangwi ai. Ke lo fai ako e ofo inga tulo tangata se ekalesia po se fai au, po se fa apotonga le ai langa le maliu le ekalesia mo oe, ele maliu foi fa apotonga mo oe, ele maliu foi fai au mo oe, nga maliu wa Yesu mo oe melana laval na finaunga ai sawe avelo atotoa ya Yesu Keristo. Langa ele fa avavau ona finau pe lona nganga mai tatou. But praise God. After le tua le o lona ono sai. Na fa me lu pe tun tau pe tulu fa me a wone fa tu sai na le ono sai tangata mal on sai le tua. O le on sai mal fa palpale le tua ai san me lang on sai inga ia le fano se tasi a ia salamo ma to fo I mai tangata ia te ia o le o le fa tali le tua mo oe. Ai le isi tu e ai kaimi e mai le na lo fa tu no. Me lala ekalesia. Wala val na fina nga malenganga le tua. Fakanga le nganga le tua. Fa fenka ko fakanga inga le nganga le tua.
Awanga o kalia o Yesu nga ia mawele o lai whaavau ngofo la ia. Kele ngā o iska ngā ka walako, whaingo fia i o kalia ngā Yesu, we accept Jesus as just a one-way ticket to heaven. My brothers and my sisters, salvation is more than just a one-way ticket to heaven. Salvation is a life that is impacted by Jesus Christ. A life that is changed inside out by Jesus Christ. But the reason why he's not making that impact, we're still wrestling with God. We're still pushing back on God. Why don't we take this Sunday to simply say, God, I'm done wrestling. Take control. Have it all. Every part of my life. Why don't we take this Sunday to be like, God, I'm going to take off the old man. Hang up the gloves. Put off the old man. Put on the new man. It's a difficult, and here's the thing. No. That's why some of us, we trip up easily, because we think, once I put on the new man, then everything's going to be good. No. You put on the new man, you're more of a target now. The devil is only looking for the guys with the new uniform. He's not worried about the guys with the old uniform. He let his lightweights play with them, but he wants the guys who are with the new uniform. He wants to take them out. So let me ask you, church, are you ready for that fight? Yes, there is a glorious reward for those who endure. But let's not make it about that. Let's make it about simply saying, I choose Jesus. If this is not enough, then I don't know what else you need. Ele lava e le mo oima. Le la tatou saune fa mnatu la sonne. Ele lava le e mo oima. Le maliwa Yesu mo tatou. Me la nai kale sia le amata nei tau sang fo. Amata savalinga fo nei tau sang o lo fa manusi ate oe. To esil tangata tuai. Ko ese kia I awol ko ofu iai awol kau fu e kongolo kolose, get rid of it. To esil tangata tuai. Ai o ofu tatou ia Yesu Keriso. Ia o ofu tatou le malama. Ia o ofu tatou le amio tonu. Ia o ofu tatou I le amio ua whaapa iaina. We need to be clothed ourselves with the righteousness of Christ. And I'm telling you, you're going to go far. You're going to go do great things for God. Not because that's what's, that's the end of it all. That's not it. It's just because that's what happens to those who truly put their faith in Jesus Christ. Can you say amen? Alo famano sile mo tatou e kalesia. Wa o ina tatou. Wa tatou lo lam ta upu ya Yesu Keriso. Awala yel toi fo itua. Awal toi savavali ile valea o tangata nu whaapau. Ai e tatou savavali ile maala malama o Yesu Keriso. Ina ia tino mai Keriso I o tatou tangata. Ina ia tatou I loa ai e matua monia le upu le atua. Say amen. Fai taulo upu. O le upu le mawhai una sui ai o tatou tangata. It is only the Word of God. Immerse yourself in the Word of God. Na fa mai tus pa ia o te wilo loto lo afionga pa ia ina nei o anga sala ia te oe. Thy word have I hid in my heart that I might sin against thee. Let me just help you. The Word of God will keep you from sin. But guess what? Sin will keep you from the Word of God. So you choose what you want. The Word of God will keep you from sin, or sin will keep you from the Word of God. O le fionga pa ia le tua lo loto e kaofia oi mai le angsala. E vai oi le isitu e kaofia foi le angsala oi mai le upo le tua. Mea la lea whamanosi. Fai tau le upo le tua. So anga whatu mo tātou ma whau mo tātou loto le upo le tua. Sui sui maalia le ia le tua. Ki vai aku e ko olu maalia kua amalia mo winga tuai. A mio tuai. Mea uma sa whaia I ana mua whamei. E a makaanga whamamai le atua. But we need to spend time in the Word of God. Spend time immersing ourselves in the Word of God. Say amen. It is the Word of God that will guard you.
and keep you from being separated from God. 1 Timothy 4:13, until I come, give attention to what? To the reading of this word. Give attention. Pay attention. Whenever the word of God is being declared, be attentive. That's what he says. Until I come, pay attention to the reading, to the exhortation. That's what the word of God, it exhorts. To the exhortation and to the doctrine. There's doctrines in here. It's principles that help build a good foundation of your belief system. And this is what Paul says. Until I come. Say, yo, lavale aso oteal, watuai. To angai faitau le upo le tua. Famalosi le upo le tua. Watu le upo le tua. Apua yatu. Fa asanga le faitau. Say, yo, ole aso oteal watuai. Kalesia Midway, famalosi, wa mata nei tau sanga. Famalosi le upo le tua. Ele ai lava seisi malosianga. There is no other power. Kako ke fiu e maka Facebook I la unga iskangaka. O le ki alea, fai kaua he oila upu. Ngawa yake oila nganga o le tua. Le nganga o le tua fsosoangi o ia ngai mfainga whamakala yake oe mea ia lo le upo le tua. Walanga leiloa, leise ngau le upo le tua. Nau le upo le tua. Keu le upo le tua lo loto. Awole keu isi mea lo loto. Keu le upo le tua lo loto. E ke leko yanga salai. Famalosi le kalesia. To ese lo tangata tuai. Lela umal tato launga. To ese le tangata tuai. Fa umatu fa pea. O lo nal to ese. E ke le saul fa ola kanga nga ke iali ko ulu ese. Yo inga le upunga la apostolo to ese e faise nga yo inga e oe mau. Awa ke sau fa pea lela o ngofo ia e sau Yesu e avese no. E ko ese ai oe. Langa foi o faul kanga le tua o filfilinga oe. E le ai se me sa wai le tua e kau fosi oe se mea. E o ai langa faula kanga, e o al maliwa Yesu, e le fosia Yesu lona faula tanga ia te oe, e pule laval kanaka I langa filfilinga. E o foi la le mea le, a fai e kalia Yesu, le o koe whaakulu, le aflonga pa ia, to ese le tangata tuai, fai se ngai o inga. A fai ei mea ngai kei loa ke vai vai ai, make a change. Don't sit there and expect God to make changes for you. You gotta get up and you gotta take some things off. You got to cut ties with some of those friends that only bring you down. You got to cut ties from things that you struggle with. Afayo le ingunga ava ya awal ko yalu soi me kele ile ava. Afayo wo mfai mafa ko ilalo yake o ya o le kaimilo le ko nga wo kele iska ka mfanga e fai wo ai. Pipi ka ngaka famalosi yake o e kaukala le fatu tua ai avese ka ngaka ngal ko ilalo ama leilo ama leanga e la waku yake o e mga mia o nga yaise swinga e faya o nga swinga e nga lu aku le mango le nga pa ia. He has the power, but we have to initiate. Take it off. Avese ame nga mga mia nga avese nga il kausanga ngai avese ai. Ave selfie amoe, say amen. Wa me nga mien ko ese. Ave ngai kaya o tanto to atso ilu mole tu ai. Le wo ko ese me le nga fai ma fala lave yakia. O fai ma fala lave ma va pupungi lo al watu ma lo maftanga ile tua. Mana ile sanga ko ese ai. Ko ese ku ako ile tua. Awangi ko fala ve lave le kako savalinga le fo amaka ngai ko sanga. Ko ese me ngai. O fai ma fala ve lave lo savali. Tato tu lai mai. Hallelujah. Hallelujah. Whatever it is that has been bothering your walk, whatever it is that has been an obstacle in your walk with the Lord, let's just spend some time this morning saying, God, I'm going to put it off. Things that were a distraction, things that were a bother, things that were obstacles in your journey. Let's take this time to say, I'm going to put it off. I'm going to take it off.
Me nei tai au te talo I wha oi le atua le ato ese le vaenga, ato ese le mea sa whalawe lave, I lau savalinga ma le atua, whatever it is. I want you to spend just a few minutes. Ele umi lava. Ele umi lava. Mea ngai ke kuai lava oe ke le kausau luma I. Mea ngai ke kuai. Si ai o lima I le atua. God is right there. And let's surrender those things. Surrender those things that have been holding you back. Take off those things that have become an obstacle in your walk with the Lord. And let's walk freely in the newness of Christ. Put on Jesus. Put on Jesus Christ this morning. Hallelujah. Just pray right now. Just spend some time in prayer right now. He's worthy, Jesus. He's worthy, Father. I surrender all to you. Talo I whanava oile tua nei tai au. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Hallelujah. Yes, Jesus. You are worthy, God. Withholding nothing. I surrender. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding Talo atu le tua nei tai au. We sila fia le tua o mātou loto. Sila fia le tua le amataina fo nei tau sangafo. Pe ona mātou whalonglongo le tua e eisi mea le tua wa whaima whalawe lawe le mātou savalinga. A vea nei tai au le tua mātou te whapea tuai mal whatua tua. O le mātou to e seina le tua nei mea. To e seina le tangata tuai. Au le amatu o ofu le tangata fou e fōlinga I ate oe le tua. O fou le whamalosia I mātou le whatua tua. Mātou te sāwa vali ai mal whatua tua le tua leo le tino mai o mea. Ina ia mātou I loa I oe le tua malo fina ngalo. Ina ia whaia le tua I o mātou o langa. Tono a mātou a inga. Sono lau e kale sia. Ina ia whaia le nei lalo langi e peo na whaia le langi le tua. Whamanuia le tua iai mātou uma lava tama. Ngā lue mai pele mano lo wanganga paia ina i efso swani tama. Fausia I o mātou tangata le tua. Mō oe malau fina ngalo. E meisi o le mātou whatua tua le tua. Ia whatupu tele ina. Maua pele loto tele le ono sai mal whamalosi le tua. Mātou te surrender atua ia te oe. Surrender atua toa le tua. Ai whatanga le mano lo wanganga paia. E whaia ngā luenga mamana, whaia ngā luenga lilo I o mātou loto.
ia whaia tu samalo fina ngalo le tua. Whamanuia mai oe le tua ne yaso tama, awane a vea mātona tangata e whalongolongo, a ia ana mau sistai la upu paia. Ia I umea uma ia te oe le tua. Nei maso uma oe le whavau lava. Amene, ma amene. Tai tatua lan mai lalo. Hallelujah. Leo soe wa tātou poto mai e whaalongo I le whionga pa ia le atua. Ma wai le mawhatanga o le tino ma le toto o le tātou alii o Yesu Keriso. O le mea lea ia mua lava o na tātou sue ifo. Ia I tātou lava masaili le alofa tu no le atua. Ina ia mawhai o na tātou whalatalata atu ia te ia I le salamo ma le whātua tua. O uso pele ono le lii. Whaafonga mai I upo le whaatonunga o le talisuanga le tātua li o Yesu Keriso. E pe ona mawai mai la apostolo Paulo. O au foina o maua mai le lii le mea na o tuina atu ai ia te o tau. O lea lava po na whaalateina ai le lii o Yesu. Na ia tango ai le areto. Ua ia whawhetai. Ona tofi ai lea mawhai atu. I nā tango ia I nā aai. O lo tino le nei wa tofi masui o otou. I o otou whaia le nei mea mawhamantunga I a te au. Ua whapea foi le ipu ina wa umona ai ua whapea atu. O le ipu le nei o le whenga inga fou lea I lau toto. I o otou whaia le nei mea mawhamantunga I a te au. I aso uma tau te whainuai. Awawa so uma tau te aai I le nei areto. Ma wheinu I le nei ipu. Tau te whai loa tuai le maliu o le alii. Se ia fio mai o ia. Nā tātou te talo. Le atua le tamā. O le na awina mai lo walo pele o Yesu Keriso. E whai matongi ola mo I mātou. O mātou te talo atu I le nei tai ao. Ao mātou tu ai le nei sau ninga pa ia. A fio mai oia nganga pa ia. E te whapa ia. Ma whamanuia I le nei sau ninga. Whamanuia le atua. I lau e kalesia nei aso. E a mataina foi o le nei tau sanga fou. E a mataina le atua o le nei foi savalinga o nei tau sanga. O le upumoni lava mātou te le mawhaia se mea au noa maoe. Aua mātou te talo le atua I e Efeso sahani mai. Aua lava nei mātou whaangalo ina le atua loa lofa. Loa lofa moi mātou. Leo la mātou sauni e whamanatu I le nei aso. Le whātusa o lo tino na whamamoina. Le whātusa o lo toto na paia na whamalingi ina. Leo a mātou mawai le olai whavau. Tau ami o tonu ina I mātou. Whamangalo ina ma whamamai o mātou angasala. O whalawa lava o mātou malolo ai foi. Moni ma whamaoni le atua le taulanga e tasi ai afe. Talo le atua I e whamanuia mai ai mātou uma. Mātou te talia le atua I le anganga maulalo. Le anganga whaftai le atua. Ona loa lofa whaalia mo I mātou. Ia te oe le viinga le atua. Nei maso umai oi le whavavau lava. Amene, amene. Atu ina atu tātou te, mos tātou pese. Ao ngā rue ai le whiunga tia kono. Tātou sāne ma whamatu. Mama
le fatu sa le tino mal toto pa io Yesu Keriso nei tai au. Au foi nei ngalo ia te oe lo ia I foi mal fa malo longa le tua. E le lava le malo si ango le toto pa io Yesu Keriso. There's still power in the blood of Jesus Christ. Brings healing, restoration, and I pray that as we partake in this communion, may we remember all that God has done for us. Na tato tulai malfa alo alo lava. Sauni etalia. Ya reto malewaina nei taiao. Talia le areto ina tangoia ina aai. O le tino le nei o Keriso ua tofi tofi ma o tou. Ia o tou whaia le nei mea ma whamantunga ia te ia. Tātou talia whatasi le areto talia. O le ipule nei o le whenga inga whaule le toto Yesu. Ua whaamalingi ina mo le whaamangaloina o angasala. Ia o tau whaia le nei mea ma whamantunga ia te ia. Tātou talia whatasi le ipu talia. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. You are worthy of all praise. Ta Yesu whaftai tama. Thank you, Lord. We declare your blessings over this family, Father. This community of faith, God. Thank you. Thank you for your love. Aftai lo lo Father tu. Aftai le tu e mewe faya mo emato. Ia ia te oe le vi inga le tu. Ia fa ne ne ina oe. Ia fa ne ina oe. Awai praise you, Jesus. We bless you, Jesus. Thank you, Father, for the power. Thank you, Father, for your graciousness. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
loto, ma le mawhawhao le tua. O malo Alo Yesu Keriso lo tātou ali. Ile malamanuia o le atua silisili ese. Le tamā ma le alo ma le anganga pa ia. Ia te o tō pēr lava ia so umma e le au noa. Amene ma amene. Tai tātou alal mai lalo. Thank you. You may be seated in the presence of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ia le tua leua I umanmanuia le tātou sauninga nei tai au o le sauninga o le whamantunga ngā tai leo le Samoa mua nei fo I tau sanga ia ngā leile atua ma whamanuia atu I le tātou a uso po le tātou e ka le sia ia whaatai atu I le tātou live stream fo I nei aso ia whamanuia te le atua ia o tō malava nisi fo au aunam fo le tua me ka le sia ia ngā leile atua ma whamanuia atu ia te o tō. We'll see you again next time, but thank you as always for tuning in. God bless you in Jesus' name.